Yazi nje kukhona umkhwenyana othi lapho afika khona aziveze ubuyena bakhe. Noma uyapi uzoziveza ukuthi uluhlobo luni lomuntu. Yabona nje njoba kuzaba ama-Easter, ma-long weekend. Hayi uzawucela usisi olotsholiwe. Athi no mkhwenyana wami ngiyacela ukuthi sihambe sike siyobabona ekhaya. Hayi ivuma indoda eyayikhipha zaphelela. Hayi kuhanjwe. Makufika ekhaya bosisi, hayi kuzawubingelelwa, kukhiphwe iikhwama emotweni, babingelele, hawu uSbari siyabonga kufika, hawu Usisi namuhla weza noSbari, hawu kwamnandi ngenana endlini, hawu babekeleni iikhwama, hayi naye uSbari uyachawula uyabingelela, phela wayikhipha zaphelela vele akasafakwa ngama-backdoor. Kuzathi kusemnandi baba welcome, uSbari wakhona nje uzawuphuma nje athi tshope afune ukukhuluma nomfana walelo khaya. Athi ake siyokhulumela ngaphandle indoda yamadoda. Hayi bese bangaphandle noma ngabe lo Sbari wakhe mncane kanganani. No, uzathi nje Sbari mani lana uyazi mose mina kusekhweni nginamahloni manje mawungangikhomba nje ukuthi ngingawatholaphi mabheya ayi2 noma ayi1 nje ngithi kususa amahloni sengifile kushalazela lapha mani. Hayi ke nalo Sbari uzasho ukuthi hayi no singakhuphuka siye kuphi siyothenga amabili hawu ngawaphuzela lena la siyakhona noma ubuyena hayi khuleka lapho hayi ngizawubona imoto seyiphuma. Umakoti uzathi hawu baba wasibona siceda kufika nje imoto seyaphuma niyapi ninobhuti. Hayi ubhuti wakho uthi ufuna kolanda iUSB ngimtshela ukuthi ngifuna stishe. Hayi siyabuya u30 minutes imnengi. Sebayifomile. Baza ufika kuleyo tavern yakuleyo ndawo babukluve sebayifomile bayicedile. Umkhwenyana loyo somtshelile ubhuti kasesamshada ukuthi no wena vala ifoni yakho mina ngizokhuluma naye usesi wakho umafona. Akafona umakoti afonela umkhwenyana wakhe iyaringa ayibanjwa. Babhizi babukluve njalo. Kuzothi ngelikade bese bayaphuma seyivalwa leyo tavern. Hayi Sbari ngibona ukuthi ushayele ngoba mina sengibudlile nje impela bengithi ngisusa amahloni hayi ngathi sengiye ngale kwelimit. Sbari wakhona uzawujabula vele nakuyase kahlala esidini lo driver soya driver imambane seyiseceleni umkhwenyana loyo ubhizi usho ngevoice enensayo dakiwe. Sbari ungagijimisi akungenzeka something kule moto uzasibulala usesi wakho. Hayi bazawufika lapho umakoti uyaphenika uyagowisha komcake umama wakhe solo ubuze njalo umpheka ngembuzo. Kanti umkhwenyana wami lento ayenzayo uyayenza nalela nihlala khona. Hayi mama kayenzi mana akusinto ayijwayela uthi ngibafonele. Akafonela ubhuti wakhe ayingeni, ufonela indoda yakhe iyakhala ayibanjwa nje akasazi enzeni. Uzathi ngelikade solo abuka ifoni afaka ama message athi ngicela nedi ngiphendule ukuthi nikuphi ni safe na. Hayi bese iyachamuka imoto. Shaya amalambu egatini. Ukhala umusic ukhalela phezulu. Kuthi kumakoti, kuthi kuwo wonke umuntu osendlini ebesaphenika, bangene bayifake, seyishayelwa khumbula ngibani, shayelwa ngubhuti kasisi, ime. Bazawuphinde bafome futhi iplan lokuthi baphunyuke kulento abayenzile abayaziyo boyithuka ukuthi wrong. Kuzawungena lo walakhaya uSbari, akangena akhale ngobuthongo. Akhale ngokuthi ufelwe ibattery lena la babaye khona ingakho bekangakhona ukucommunicate. Athi into leyo nje ozoyisho sekambuza umakoti hayi. Uzamuzwa sekathi no uthe ngize kuwe uSbari la ngaphandle ngikuhlebele lokho afike sekamhlebela kwendlebeni athi uthi uSbari ucela nokhulumela emotweni.
akafuni nilwe phambi kwabantu abadala.